William Rwabukare obiro chairman w'akakiiko k'ebyamataka ahabwa district ya Shema yaziko makaje mushanga omuri Shema municipality wanyuma yo kugwa cyumura hari mu office izoba ari rwakatano abantu batari bamwe aha mukoro gwo kumushendekereza herizoba bamugamba honko Montemanzi enkuzi y'abantu nebyobwegese umuhereza wogu William Rwabukare abakumanya nibinji ebyakoze tumanya ukwabirani tukimanya abari umuhereza wa Ruhanga abantu umuntu arukunda businji abantu umuntu arukora kunda kandi kunsa n'abantu gukora abantu umuntu obirayire Ruhanga umagarage umugenzi yazikunku yanja aharimo bebembezi bedini n'abiby'ubutegeki kandi vikagenero wambara ya diocese Reverend Father Dr. Severino Ndugwa niwe yibembere kitamba cya misa shwabe n'abakunda munonga ni mwerukundo ejaba bakurizemu naja kushemererwa ariyo misho ga Ruhanga yareba ngo abana be murijiremu n'umukwandanisa na nyokwimwe n'umukora kwabe nakora kandi n'umanya Ruhanga n'umuhereza Ruhanga kwabe namuhereza muko mugenzi hamwe n'abana be bamugamba nko mushije biro ine rukundo kandi arukunde by'ubwegese yagire kutunga amata natunga umushira yakora nyantese izo zona nemba bazo za Ruhanga mwenda ninagambira ngo bakwe banje ningo mukunda bakazi banje ngo kumwanga bye nakora nankunda tumahura bitwakahurako nikunda bakazi banje. Of course, umushija wanje mukamukiyambire, he was a very smart man, ever smart. Akahatuwe makoti arena kunda no yaratugana kajya tumwe n'abana baje gukora education first mukore bindi but always no education first. Daddy actually twazaka passion from primary to university twajwara obtugira naturally degrees weho patch Joseph Anthony kumkadadi mukwaganza n'ahombazaku aba bashobora cyitira mugenzi Rwabukare obiro kine kiroto cyo kugurira Kereziya tanka z'amizi barebe bamanye exactly ikito mushijo bambe bakora postmortem zakushanga bakashanga ngo akaba yinishaje kandi nishaje kinja tuma na n'umulangizo. So we don't know exactly what was it. Was not a quote, it was not quite bakatunga heart failure. Umutuma of course kesiba oxygen keta basafta hamutwe mushize kwezi niko yagenze. Abaganda batari bamwe hamwe n'abebembezi basima umugenzi ahawe birungi byone byakozere umufezi ya umchato kwakora ukakunda abantu ukagera mu kazi ukazara abana nk'aba. I'm so proud. That's all. Nabwejo echandero kusima omugenzi ogu otakutubera musheja mbi akamusheja mfu. Big pillar from community. We have lost a big pillar from the religious angle. We have lost a big pillar from government. The shoes are very big. Konke byona tumusima because akozere memoye no kwesugwa ya investing in education ya becho kureberaho and we can learn from him. Ahamyaka nkaga na mwenda y'obukuru yaferireho habira kiri umuhanuka wa Uganda Community Health Financing Association chairman wa Land Board ahabwa Shema umwebembezi w'obukiko bw'amashomero hamwe n'ekikonji omukereziya hamwe n'ondijo myoga yakoreye irihanga gasha kwa Gerald Tugbo muri Shema ahabwa Tayari West.